wemukelekile etindzabeni kulenzambama la ku SABC1 nokulihaye titakuwe bukhoma eAuckland Park eJozi mkhulu ekhaya wetindzaba te-SABC nati lethambe mbili. Our people are the products of migration. Migration accounts for much of the diversity as well as the vibrancy and richness of this region. Mengameli Cyril Ramaphosa uvete kukhatsateka mayelana nendlela labaphathwa ngayo bantfu lababuya kulamanye emave labangekho emaveni abo kulesigodzi se-SADC. I just knew after this meeting that there would be more illegalities. Why would they want to look for links with General Masiamola's daughter or investigate General Masiamola insofar as Mr. Matlala is concerned? Ummeli wembuso Advocate Rushanta Ramsemi utshele likhomishana lamadlanga ukuthi kwakuboshwe lifimvo lekubopha Jenene Fani Masimula na Jenene Dumsani Khumalo. Mengameli Cyril Ramaphosa uvete kukhatsateka mayelana nendlela labaphathwa ngayo bantfu lababuya kulamanye emave labangekho emaveni abo kulesigodzi se-SADC. Uthi kugiya ngenhlupheko yabo kulichilo kanti-ke kumele lesigodzi sitinuke emakhwapha. Uthe ingcinamba yekuya kwebantfu kulamanye emave inganqotshwa ngekubambisana. Ramaphosa bekatfula inkulumo sifundvo nge-SADC e-University of KwaZulu-Natal eThekwini. Mengameli Ramaphosa unxuse emave esigodzi se-SADC ukuthi asebenzisane atfole isisombululo sebantfu labashiya emave abo baye kulamanye. Wagcizelela ukuthi isisombululo ukuthuthuka kwemnotfo lutindo nekuthuthukisa onke emave la kulesigodzi. Southern Africa has borne witness to the movement of people over millennia. Our people are the products of migration. Migration accounts for much of the diversity as well as the vibrancy and richness of this region. You just have to move to our various countries in Southern Africa, and you will find people speaking almost similar languages that you find in each of our countries. Mengameli uthi kunyendile wendiwe ukuthuthukisa emave la kulesigodzi kufake ikhatsi nekutsengiselana ngaphandle kwekuthelisana. We never forget that this community, SADC, was founded as an act of moral solidarity. As SADC has evolved as an instrument of greater political, social, and economic cooperation, the principle of solidarity has remained its driving force. Kulindeleke ukuthi mengameli athathe isihlalo sekhola lenhlangano. Lokwaqala ngca kwendeke ekhomshaneni lamadlanga selinqome kumedfesa emacala ebugebengu somabhizinisi wase-Northwest Suleiman Karim losehluleke amahlandla kuvele embi kwaleli khomishana. Nalamuhla ke wende lesifanako uyala kucilongwa bodokotela labadimele kanti leli khomishana selikhethe kumyeka kepha limthumele kube mthetho netebulungiswa. Somabhizinisi wase-Northwest Suleiman Karim kungendeka ngasavelisa nhlobo kuleli khomishana lamadlanga kepha lutaku luyamlandzela. The commission is going to set the criminal process in motion. The commission will direct the relevant functionary, and as you anticipated it, Mr. Premhid, that functionary will be Dr. Vuguza sitting across there, who is the commission secretary, and for her to lay a criminal charge, not to make a recommendation. Kubese kungena ummeli wembuso Advocate Rushanta Ramsami wetfula bufakazi ngetinsolo letikhulu letisetulu emaphoyiseni betifuma i-IDEC lebeholwa ngu-Advocate Andre Johnson letifaka ekhatsi Lieutenant Dumsani Khumalo kayena Jenene Fani Masimula ngaphandle kobufakazi lobuphatheka ko. I just knew after this meeting that there would be more illegalities. Why would they want to look for links with General Masiamola's daughter or investigate General Masiamola insofar as Mr. Matlala is concerned, when there was absolutely nothing pointing to any link with General Masiamola?
It was clear, at least to me, that General Masemola was a target and the rules would be broken to catch him by any means necessary. Nanobe sibuka singcolile sifundisa IDEC Ramsam unelithemba kulesi khungo lekunelubito lwekuthi sihlakadwe. Liqembu le-ACDP kulinzeleke ukuthi ke kusasa lethule umhlahlandlela wekhankasela emavoti nalabo labatawulimela etikhundleni tabo sodolobha bomasipala labahlukene. Lo msebenzi kulinzeleke ukuthi ke ube seBinoni Mseni Christian Center. Leli qembu lelasungulwa ngeminyaka wa-1993 liqembu lelincike etimfundzisweni tenkolo. Umhlahlandlela wekukhankasela emavoti elikhethweni labohulumende basemakhaya nga-2021 umholi waleli qembu umfundisi Kenneth Misho wacela ekubuseni nekuphasa lokungena siqu nalokucotho njengemphendvulo kubomasipala labacekako kuleli. Letinye tinhlangothi lelatibuka leli qembu kwentiwa ngcono kwetakhiwo ncanti kubala kulokunye. Leli qembu lijoyina lamanye amaqembu etepolitiki lavete labo labayowamela njengabosodolobha nemihlahlandlela ekhankasela emavoti ngaphambi kwelukhetho labohulumende basemakhaya ngenyanga yeLweti. Lihlehliselwe kumhla til-11 enyangeni yeNyoni licala lemholi we-National Coloured Congress Fedial Adams lovele enkantolo yesigodzi ePinetown KwaZulu-Natal lamuhla. Adams ubungane namacala lamabili ekukhwabanisa nalamanye lamabili kwetama kwehlulekisa kusebenta kwemtsetfo ngekucambukela eluphenyweni lwelicala belisachubeka kanti-ke beliphenywa yi-PKTT. Fedial Adams ufike enkantolo ephelezelwa ngumndeni wakhe namalungu e-National Coloured Congress. Ube ngaphandle ngebail kusukela ngomhla ka-18 kuNhlaba ngemuva kokuboshwa kwakhe emasontweni amabili ngaphambilini. Lo mholi we-NCC usolwa ngokuphazamisa umsebenzi wethimba elibhekelele ukuphenya ngokubulawa kosombusazwe PKTT ngemuva kokuhlangana nokuthatha isitatimende kubasolwa ababili ejele lase-Westville. Omunye wabasolwa kwakunguSibusiso Ncengwa wayebhekene necala lokubulala lowa unobhala jikelele we-ANC Youth League uSindiso Magaqa. Umbuso Solo Adams ngokwenza sengathi usemsebenzini osemthethweni wePhalamende ukuze angene akhulume nalaba. Umbuso uthi konke lokhu kwenziwe ngaphandle kwemvumo. Adams uziphikile lezi nsolo. There's a commission that was formed to investigate this. I've presented the evidence to the commission. I need to go and sit down and read it into the record, and then hopefully the country will understand what's at play and why these people are doing this, but more importantly than that, why they've been getting away with it for so long. Adams uvela kafushane enkantolo namhlanje umbuso utshela inkantolo ukuthi uphenyo lwalo seliphuthuliwe. The prosecutor did put it on record this morning in court that the investigations have now been finalized. It was further made a note to the court that the matter will now be transferred to the regional court. Adams kulindeleke ukuthi abuyele enkantolo yesifunda yasePinetown ngenyanga ezayo. Wezindaba ze-SABC nguAyanda Mhlongo ePinetown. Mvunankulu wesifundza seMpumalanga Kapa Oscar Mabuyane uthi ke lokweswelakala kwemisebenzi kulesifundza sekuyingcinamba lekumele ilungiswa ngombuso wavelonke. Etibalweni takamuva kuvele ukuthi lesifundza siphume embili kuleteswele imisebenzi. Sisuke ku 44.6 wema% saya ku 47.5 wema%. Sekulahleke imisebenzi lelinganiselwa ku 100,000. Hulumende wesifundza uthi sesikhathi sekuthi lesimo sitsalulwe njengenhlekelele. This province needs a huge public sector investment. We need our agencies, we need national government to take this situation of unemployment in Eastern Cape as a disaster and assist. It cannot be left into the survival of the fittest and elimination of the weakest. Nalabafuna imisebenzi sebalahlela ithawula. Oko ndindande apply kuzophela unyaka wesibini ngoku ever since nda complete degree yami akhondo ivelayo more especially apha eEastern Cape. Kwezinye province kukheke ngalo maxesha kubekho into evelayo but ndingabe nazo iminzi zokuya. Hulumende wesifundza uthi wonke kumele adlale inzima yakhe kutoncoba lesimo. Uletinyo masibuya ititolo. Tisebendi temayini yeplatinum yaseMarikana eNorthwest setitfola liholo leliphindwe kabili kunalesilinganiso sa 12,500 wemarandi letawulwela.
Asiphinde sikwamukele esigabeni sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Khumbula ke ukuthi leti ndzaba tiyatfolakala futhi ngekuthi SABC tindzaba ku X, Facebook, TikTok, YouTube na ku SABC Plus. Tisebendi temayini ye-platinum yase-Marikana e-Northwest setitfola liholo leliphindwe kabili kunalesilinganiso sa 12,500 wemarandi letawulwela eminyakeni lelishumi nakune leyengcile ngemva kwekubulawa kwetisebendi tasemayini letingemashumi 34 ngengci nga-2012. Usuku lwesivungaba nolahleko lobomi phakathi kwalo ibikubongoza imiholo engcono. Uqhankqalazo lokufumana umholo we-12,500 lize ngexabiso elibuhlungu. Kwaze ke kwafika lana ke nabo balahlekelwa ilantike ithemba nathi singabasebenzisi silahlekelwe ithemba. Kwingxoxo ezilandelayo kuye kwafikwa kwisivumelwano seminyaka emihlanu. Umsebenzi wasezimayini owayehola imali ephansi kunawo wonke umuntu eLonmin wafikelela kwi-12,500 ngonyaka ka-2017. We are currently on a 5-year wage deal with our organized labor, and as it indicated, our basic pay is 20,000 for an entry-level employee minus the benefits that could take it to 31,000. Nangona kunjalo, abasebenzi bathi imali ichinje ezinye izinto, kodwa ezinye aziguqukanga. Abantu manje bayakwazi ukuba akabona imoto iqhutshwa ngomunye umuntu yena angeke akwazi ukuyiqhuba. So that's the change engizibonayo ukuthi abantu abaningi bayakwazi manje ukwenza izinto. I-Minerals Council yaseMzantsi Afrika ithi imayini zelilizwe zibhatala imiholo efanele imisebenzi ekhoyo. NginguSimthandile Ntwabela, SABC News, eMarikana. Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela ukuthi indvuna yelitiko letempilo imemetele ukuthi ke sifo sashukela sihambe embili ekuthatheni imiphefumulo. Ingabe ke kungumkhuba wakho yini kuhlola simo sakho sempilo ungakaguli? Umbono wakho uyalandzela. Cha, mina mangathi mhlawumbe isifo sikashukela ngeke ngahlolela ngabe ngiqamba amanga nje impela into engijwayele ukuyihlola iBP, blood pressure, mhlawumbe nabo o-HIV. Iyangihlula vele kusukela umtholampilo ngohlola impilo yami ngingaguli msakade. Mina ngilomulo ukuthi mhlawumbe ngiya emtholampilo mangabe mhlawumbe sengiphatheke kakhulu. Ushukela ngochecka every year mathiwa senze medical emsebenzini. Isifo sikashukela siyingozi kakhulu. Mina ngokwami okubalekile ngitamana ngihamba nje ngiyoyichecka. Phela isifo sikashukela khumbula ukuthi kuthiwa siyingozi ukudlula izifo eziningi emhlabeni. Kuba impilo yami ikhathalela ndichekisha qho. Ayipheli 6 months ngachekishanga. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa fanele mayifundiswe ukuthi special amadoda akwazi ukuthi aye emtholampilo ayohlola nje isimo sawo sezempilo. Mina ngomkhuba wami ukuthi ngiyemtholampilo ngiyochecka kwezempilo ukuthi hamba kanjani ngezathi angifuni ukubhekana nengcindezi. Sekuthiwa ngiyagula nenkinga ngenxa yento engakwazi ukuyilawula. Lona ke ngumbono wembukeli iSABC ethetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Kanti ngaphambilini kuvele ukuthi bantfu labamnyama bakhokhiswa indalo lesetulu kwendlula ke leyo yalabamhlophe nakwendeka ke baniketwa tikweleti tekuthenga timoto netindlu kubala kulokunye. Lolu dzaba ke lwahamba lwafika ngisho naseParliament lapho ke lwadzingidwa khona. Kuxoxa ke kabandi ngalolu dzaba emoyeni sinemhlatiwe temnotfo Bongani Mahlangu. Asikubingelele Bongani sikwamukele tindzabeni tesiswati kulendzambama. Ngiyathokoza nami ngajabula ngiyanibingelela nababukile emakhaya. Bongani ingabe ke ithini imithetho leyo ngemele emabhange nakuta ke ekubolekiseni imali? So nasibheka umthetho khona uyayivumela lento yenzakalayo. Kusho ukuthi amabhanki wona azosebenzisa i-algorithm, azosebenzisa i-price structure ebathi asina i-race phakathi. But bacheka kuphela i-credit profile yomuntu, ku-credit profiles bacheka i-credit history yakho, bacheka i-asset base yakho, bacheka ne-deposit ongayifaka na ufuna ukubolekela ukuthenga indlu, ukubolekela ukuthenga imoto nanani. And baqinisile. Inkinga lana kusikuthi amabhenki ayenzani, which is ama-financial service provider or ama-credit provider. Inkinga lana ukuthi umthetho lona okhona eSouth
South Africa uyakuvumela lokho wenzeke ngoba umthetho khona eSouth Africa awuna transformation phakathi or transforma le sector len since kwaqala idemocracy 1994 to manje bekumele kube lo mthetho lona ubias towards abantu abamnyama ngoba vele bangene kule democracy banganawo ama assets bangena kule democracy banganawo ama income aphezulu or ama credit profile aqinile so i legislative framework eSouth Africa yenza ukuthi lama bank akhona ukubehave ngalendlela lena behave ngayo noma ama bank lawa angathi wona akabheki race kumele ayibheke race ngoba asilingani kulama race profile lawo that's why now uyabheka yithi abantu abamnyama namakhaladi ebabhadala kakhulu ukudlula abelungu namandiya why ngoba irace ayibhekwa mara siyazi ukuthi South Africa lesiphila kuyibuyapi Bongani ngabe ke libhange engodla lona linemandla langanani kukhalima nje lo mkhuba yokuniketa imali lengafani kulabansundu nalabamhlophe futhi ke sijeziso sakhona kungaba ngulesinjani kulelo bhange So nasicheka lana lese njenge Reserve Bank i-Reserve Bank ayiseti imithetho yeSouth Africa iyanikezwa umthetho i-Reserve Bank kuba no-minister responsible for i-Reserve Bank uye oseta umthetho on behalf of government obviously kune parliament president wonke umuntu so inkinga icala lapho so labo ebahlezi le parliament yibe kumele bayenze umthetho lo ozodlula ungene kulama bank la ukuthi abehave ngendlela thina sifuna ukwabona behave ngayo we umuntu omnyama indezeleki ngoba already if ama bank lawa athi wena awuna asset base then akucharge kakhulu or bathi I credit history yakhe yaceka bakucharge kakhulu so must should vele bakuphushela ukuthi default and now default la bazothatha lokho bakunike khona so inkinga icala le eParliament eCape Town then ama Reserve Bank ama banka lawa private wona alandela umthetho obekiwe Bongani ngabe ke tikhona indlela etindlela tekuthi na ulikhasimende ungakhona kubona ukuthi ukhokhiswa indalo lesetulu kunaloyo ke bekufanele uyikhokhe inkinga ukuthi ayikho akuna transparency kule interest le bakunika yona ukuthi babheke ini nani noma bathi no sibheke credit bakutshela nje ukuthi no idetermine ilona I-credit profile yakho ukuthi interest rate ekhona then kube nelona kube nelo and then babheke nokuthi wena I-credit yakho ime kanjani then ye determine le percentage onikwa yona mara abahlali nawe bathi nayi imethod esebenzisiwe sibheke nawo ama determinants yasifikisa la isifikisa khona bakutshela ukuthi nje kunjalo so ayikho into ekhona nawe as customer ongachecka kuyo ukuthi uzokhona ukuphikisa ukuthi mara lokho enikusho lana akusilento ekuyiyo nayi into eyiyo so akuna transparency noma bakurejecta by the way abakutshela ukuthi kahle sikurejecte nayi izathu sokuthi sikurejecte sibheke lokhu nalokhu ukuthi hayi mara lento enibheke lana akusiyiqiniso so akuna transparency iParliament ikhe alwela ukuthi kube ne transparency ku oversight committee ye housing mara labo for laba bezindlu but leyo oversight committee akumelanga ilwele just transparency melilele ukuthi umthetho wonke uchintshe nje banawo amandla ukuphusha for lokho Bongani ngabe tigameko letifana naleti tibikwa kutiphi tikhungo No kukhona ama-ombudi are responsible ukuthi enze sure ukuthi kuhamba ngohlelo lapha kukhona nayo ilona i-Reserve Bank as i-frontline regulator kukhona bo FSCA nanani maningi ama-regulator asebenza kuleso space leso including i-treasury mara njengoba ngisho ukuthi noma bangaba khona labantu laba bangakushaya ngokuthini ba-compliant nomthetho okhona yes akuna transparency lapho nalapho noma bangakugucula lokho i-outcome still ingahlali njalo but into esiyilwelayo thina ukuthi akuguquka umthetho ubonise i-transformation lesikuyo as country Bongani asibonge kakhulu isikhathi sakho Ngikubonge mina Udivele ke mbukeli ngubongani Mahlangu longusomnotfo Kanti ke nasivakashele imarket etimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika Sikubingelele lesikwamukele kunasi isimo selitru kusihla namuhla ngolelo muhla ngisho ke gcwala umlomo kusilikhombisa ke kubaleli kakhulu kade ngabene live kepha ke ilimbonye ke mafuma obuya kakhulu kade eNtshonalanga Kapa kanjalo nekunyukela ke eMpumalanga elive ngolelo muhla kanze kakhulu lawo mathuba lapha ku 30% mawubuka ke la ingcenye esifunza ke eKwaZulu Natal ngolelo muhla kanze ke naselangeni lakusasa ichubeke kanjalo nengibonye ngemafi ngabene live kanze ke ikhona nalenkungu lokhombisa ke khasa pass ohlele ke tifunze lethe ligwine live yophuma ke la eNtshonalanga Kapa ngolelo muhla njengoba likhombisa ke kubaleli kakhulu kade engabene live kanze ke maze ngikushisa ngelakusasa masibuka ke sifunza ke la iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria
lapha kuye-ke la 22 kuyabanza ke Johannesburg ekseni kanjalo nakubo Vereeniging kubo Springs kanti-ke liyobe lipholile ke Broncos Parade ngolalo muhle ngedikhathi ke Nzambama kanti-ke masinyukele esifundzeni ke la iLimpopo Nzolo lifana nabo Musina lipholile ngaye ke la 23 wehlele phulukwane nga19 kanti-ke mabuwa buThabazimbi ngolalo muhle lapha kuye-ke la 22 kanjalo naseBakersford ngolalo muhle kanti-ke sifunza iMpumalanga the place of the rising sun kuyabanza Carolina wehleleke la iML yophuma ke Standerton unyukele nangaleke la kubo Secunda njengoba lapha ku1 ekseni kepha-ke liyabe lipholile ke la ngedikhathi Nzambama ngolalo muhle kuleto ndzawulo leyo kanti-ke la sifunza iKwaZulu Natal masibuka ke Friday lapha kuye ke la 21 wehlele ke Pietermaritzburg nga23 ngolalo muhle kanti-ke mabuwa buKokstad likhombisa ke kuphola ngaye ke la 19 kepha ke ekseni liyabe kubanza njengoba lapha kuye ke la 3 kanti-ke sifunza iEastern Cape mabuka Nzolo lefana boMalitswayi lithi -1 kuyabanza kuleto ndzawulo leyo ngolalo muhle kanti-ke mabuka eMthatha lapha kuye ke la 25 ku Composite lipholile ngaye ke la 22 kanti-ke sifunza iWestern Cape Nzolo lefana nabo Vredendal kuyashisa wehlele boKlen Williams ngaye ke la 30 ngolalo muhle lifuthumele mabuwa boBeefort West nga27 kanti-ke likhombisa ke kuphola ke la iGeorge kanti-ke iCape Town ngolalo muhle lapha kuye ke la 19 kanti-ke sifunza iNorthern Cape Nzolo lefana nabo Sutherland lapha ku21 kabe kubanza ke ekseni nga3 kepha ke mawunyukela boWappington uye kubo Springbok ngolalo muhle lifuthumele nga27 eKurumane Kimberley letinyeke lathi ndzawulo likhombisa ke kuphola ngolalo muhle kanti-ke la sifunza iFree State bo Bothaville lapha ku20 Welcome 21 kanti-ke mabuwa bo Fixburg kuyabe kubanza ekseni bo Bethlehem lethi -3 kuyabanza kuleto ndzawulo leyo ngolalo muhle kanti-ke Frankfurt lapha kuye ke la 17 kanti-ke sesiphetha sibuka ke la esifunza ke nobe ke iNorthwest mabuwa bo Tosca lapha kuye ke la 23 wehleleke kubo Vryburg nangale kubotawu ngolikhombisa ke kuphola kuleto ndzawulo leyo ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni.